Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasenjok jong kiseng balang kathan maulai, hapo kasenjok jong ke Joint Action Committee maulai, kala aipor hapo shibnai ya ke Saikia Company ke baju penpai yu khau, haka kudam jong ke Food Corporation of India, haka jela Meghalaya. Bahkan One IT Mardor ya kisangut kinong nyatrok jong ni ke company ki badan keti haka basyok penmensau ya upulet ketnat humgat uba des marlin lingdo lengkhoi haka miet arp sautrek benaya yong mentau snam arja ka kendai bat ubalak latno haka step ke babon ha Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong. Chairman jong ke Joint Action Committee maulai uba donbok lang kharlingdo haka jekran berkinong pathai kubor haka kendai terek mentau benai jemang arja ka kendai ulong baka JAC maulai ke dawaru naki bor penyat ke FCA baka dei ban suspend no mardor ye waipat upulit humgan uba apa haralang haka miet arp sautrek benaya yong kamiet ba uba des marlin lingdo lengkhoi ulasa sho hakini kisangot kinong nyatrong kom kajing ngolem halor kini kajing sya thambor jong uba des marlin lingdo lengkhoi hadu ba undak la no ka Joint Action Committee maulai kala perlong da kajing ya pajba haka khandai trek mentau bena jemang haka balas dangi kajing ya pajba na basic school kabadan hapon nongkwar bat penkot pat hamadan moro haka ni kajing ya pajba na lor kidkhot jong kisang balang lai shimentalang ro da kire pajba kanthai bat senrang kantop ya kisamla bagi khenna jong ki school ba per ki badan haka jelli jong kathai maulai Long live JCM! Long live JCM! Are we down, down, Saikia Company! Down, down, Saikia Company! Down, down, Saikia Company! Down, down, Saikia Company! Hidawa! Yakoho! Hidawa! Yakoho! Hidawa! Yakoho! Hidawa! Yakoho! Long live JCM! Long live JCM! Long live JCM! Lingbang ni garali haka lenti syabangin poi pok manar football morok mendaban penkot ye gini protes rally persyak ye gini nong penyak breu ngelayok ban orang ban kendo yau ne u jiam u badai u defanan jong katran FCI de hauni ngelar ra ye ke demands ke jongi likely demands kabaningkong galong ba uwai na ki kolik uwai trilang on duty homeguard u badai u jai thapa ubadan duty lang hatuka sengi hak tu kamiet namar baka jing bom simlawan banyarap ka jong u kapen suba ka suspek ingi ka JCM ngila dawa na u ba nakatana jong ka FCI ban put pressure ya ka home guard department ba ka de ban suspend ni wat wengkam no mardor ni namar balai ba yala u parlok badan duty lang simlala banyarap lane ban telefon call chene sitai kita ka diga point baningkong ka point ka baar ya kabang nila dawa meneka long ba uway na ki in charge jong kaneka kadiku in charge ni ka warehouse in charge
hante hadin bala pentip usiam sting uang bayi kini ke kaman spesial. Tiga ni ketika a big question let's sing laban ong. Nomor balai lada jin bo uni in charge usiam serius kini case nadut kami let's say bo uni unang uni ba desmarlin am kuai dua bulai unang let's say gila ban sim kian no laban bukit marmar sejak sumar balai sih ulang laban yuk kerja sumar baham keluar Henry Borosimit ulah susong sudia kamdan bayaram tak haduk ke step ke bah buat lawan syauhi lalik syauhi di bahaya nang ni namulai tiga nam tak kena poin ke baar ngila dawa bayau ni u in charge katrat FCI kadaiban suspend ban sim kam mardon ni kini ke poin ke baar ke poin ke balai nak leng jongi ngitip ba ke FCI kadai kanong ai bam kadai kanong ai sa ai dot ai ngap ya kini ke sai ke company kasai ke company kanong lak ban rong kle ban le kini kam kit marbam mo lemda ai kontrak work kini kasai kia tinggi la ongi kasai kia bahapo sibnai ngila bo kapor ke bajunsur snoma keren dak basai ya uni manager ya uni try juga sai kia company bamede ban wanra no ha ki bor juga an ya kini saungut ki gang ki jong kasai kia company lada feel kata nagleng jong ing ong hapo sibnai wat nam ai ba kandan seketika konfront kajingnya kun sahapreng jongi kino shisno mulai barkatan FCI dinak leng jongi ngi ong ba lada unwan lada umla banwan ra hapo ke sibnai ka tenat FCI kadeban cancel no ya kene ka work ornal ni ka contract work bat uneu sai ka kembali dinak leng jong kumbang lai keren menem ula sim kia uang bayi yakini ngila persang ngila de pajing thoro sya ka sai company bat kadan hakalan tibang lai ru ban terminate ya kani ka kam persya yau neu sai ka company tigini hi lai teli ki demands ki bang labo menta hakmat jong ne UGM Mr. Devanan